Tentang malam sepi wei u aktor babun teliki film haka jing im ke jong u hapo ke Bollywood. Bat loong uni u aktor uladep ikaban ak hadu shispa sanpu teliki film haka jing im ke jong uni u aktor uta udai u Akshay Kumar. Loong uni u Akshay Kumar uladep ikaban ak hadu shispa sanpu teliki film haka jing im ke jong u. Bat ula ikaban tau ke record kamtam bat kitu ki aktor ke bayak ringkat haka jing im ke jong u ya kaban sedang ningkong ya kaban ak film bat kamtam ya kitu ki aktor ki badon haka ju Jakarta bat uni u Akshay Kumar. Bat uni u Akshay Kumar uladep ikaban ak ban pen syapo ke perthai bat hapo kari India ya kasap katalen ke jong u ba udon ni kata kasap ya kaban ak film haka jing im ke jong u. Bat kendiat ngini pai uni u aktor uladep ya kaban akum uta komedian aktor bat uladep ru ya kaban akum uta romantik aktor bat uladep ru ya kaban akum uta karate aktor. Bat kendiat ngini pai uni u aktor udai ubala pas ya kene kam karate haka biadai bat haka jing im ke jong u. Bat kendiat ngini pai ki film ki jong u ki sngi ki por ki ba mensua uju pen bah bakumno bu karate lane u karet ya kita kikang ki bawan ni keban show ya ke jing im ke jong u. Bat ong ni u aktor udon ni kasap ka ba pla bat udon ni kasap ka ba janai bat udon ni kata kasap kum u aktor ban pen itenan lane ban penyap mat kamtam ya kita kinong pe ki bahpo kari India. Bat uni u aktor udon shibun ba kita kinong kersan hapo kari India. Bat ude wei u aktor ba pau namha haka jing im ke jong u. Bat uni u Akshay Kumar haduk menta kisngi ude mau ba buntam ki film ki ba mau uladep ki ban ak haka jing im ke jong u. Nadu kisngi ki por ki ba mau udang sedang hadu kini kipor kiba menta te hakne kipor kiba menta ngam syam ladon shibun ki bentai kiban wanra yunu aktor ki ke jengbun ki film kiba mu ladep ikaban ak retang kini ki kenten kiba kendian ku belai shibun.